Motor bontak banget, rusak mulu. Ntar gua kiloin ke Madura. Orang artiin pisan, orang lagi susah ge. Wah, ada si Bang udah lah noh. Lagi bongkar motor. Udah kayak aslinya. Bang, ngapain lu? Lah Bang Satba tuh dipanggilin kagak denger lu. Disumpal kupingnya. Buset, udah kelap gua. Lu, tumben lu, mari-mari. Lah kagak Bang, sama anclong-anclong aja. Abisnya kemana-mana ke banjir. Ini ke baru ini nih penter. Lah iya bagian biar penter, biar sempak gua pada kering. Udah lo bantuin gua aja dandanin motor. Dandanin motor pakai bedak Bang. Lah dikata janda kali pakai bedak. Orok. Buset, udah sini dandanin motor aja sini sama gua. Emang apa perlu yang saya bongkar ini? Udah lu liatin aja. Dri, siang-siang gini mah enak makan bakso. Nyari tukang bakso gih. Lah iya bener Bang. Siang-siang gini mah ya udah saya nyari tukang bakso deh ya. Iya sono gih, nyari tukang bakso. Ya udah tungguin ya. Iya. Bang. Nih tukang bakso ya Bang nih. Gua mau dibawa kemana sih? Kita tarik gue. Udah lu tenang aja. Bang nih tukang bakso ya Bang. Lah gua mau di mana sih? Kita tarik gue. Tangan gua mau lari nih. Lah, baksonya mana? Lah kan tadi Abang minta cariin tukang bakso. Nah ini saya bawain. Lah gua mah nyuruh nyari tukang bakso ge, gua pengen makan bakso. Ini mah tukangnya doang yang lu bawa. Geblog. Lah tuh Abang ngomong salah. Terus saya bagaimana ini? Lah udah lu mah begitu aja. Apa emang jelek lu mah? Najis.